Akariba ntereche MUTUATI ni barombete mbunge ya Seneti kulikithia uwepo MCA ba kaunti ya MERU kwewelia NGABANA Kawira Itu. Akariba BARIUGA uti uguni BONETE kumakiri utongere bwa Kawira Mwangaza nake ochoku ni mbunge ya Seneti WIITI NAMBERE pukalita buru deni ya kaunti ya MERU. BARIUGA nibo witikane netarere MCA ira kwewelia NGABANA Kawira Itu ya brato kwerwa ni Nicholas Chabari. Uge bwabwe na kariba taoni ya MUTUATI ni ati bena witigio na mbunge ya Seneti. KUURIA special committee begira preliminary no ntobwa kuinga Kawira Mwangaza. Na ugwende akariba iba kubaoria na boiba thingatirie kuthikiria kiriro oke anto ba MERU na gutigire iba kuingata NGABANA Kawira Mwangaza no nto atikobwa akaunti ya MERU. Please kanguira Seneti ibobo ya kabisa na bogolo jogeri mama njira agilere njireu MERU etokoire ni ICU tutethie Seneti ethikeri otoku wananchi obakurira kiriro kya wananchi ira maragona Seneti Kawira Itu ndio mkuu ndi asakaola mina ndani ya msitu na Kawira kaenda ndani ya msitu pia yeye tukae pamoja nye watu ndukira mbethe ni tobotete ni mamoyo Kawira Mwangaza tafadhali romba wake Seneti kankuromba bwe bodo sokerie mamoyo aira yo kawaida kienda MERU yona thiri no mwanga gutho kwena heshima kia tongori bangi bonde bara bagutho barekuo utemnya gutho igwe nkake okwathana no tena heshima na tongori bangi tafadhali mamoyo batu MERU thai tutakinya tukinyite ringi turi antwa ai muno kuka tukuromba Seneti batu tengwire ere batere batu sokerie mamoyo aira yo kawaida ni kienda MERU yona peace na tutho na maendeleo mea miake wengeti ira malengo lomba itukwa Kawira Mwangaza nete londo nale mwingwira twamusakolete gavana MERU ni tukolomba Seneti yetu kaka thuri mulungi londo na thanirwe ni MCA no na mwinge toto wanda Kawira soka MERU kaunti renge kenda amya kulitani tunguru ngabana kalitani na ntoba embe no ngwe kaunti yo embe kaunti yonde ya MERU kulingana na bo thina iraire kaunti ya MERU ni nene muno na yonderete to NGABANA Kawira Mwangaza gutwika ati kuthikiria atongeria barabangi kana kinya kuruthira anto ba MERU maendeleo na ikyo nonto bakwenda aingatwa Kawira Mwangaza tika kwingwa ningo te yo atete kinya kari onto kwetwa MUTUATI tutona kinya kan development nya kamwe cibitara yetu atwari kari una cibitara rendawa kaburo ira kira ito adierengela atengela nya kaburo kamwe cibitara yetu ta ambulance cibitara yetu atibango inyo eta lai inyo eta ogenda asibirini gaenda uteona pato ma cibitara inge ange Kawira interview no bya thirikari watumira theri kiumye ge wanda manete na manto ya gwingwa no ngita anto bele ba county bareto jina mbeca cietu wita ukumana jina ukumana Kawira Mwangaza na kona ni thaina remeto MERU county thai ndi tubati tukulomba thirikari nene tutethia twena ngabana umwea owa tutethia MERU county ingi na kungi kwina maendeleo kuonthe ondu batue tutewandamanda buti ringi indi batue uti maendeleo twinayo na MERU county kuma MUTUATI North Petan Class Chabari.